ngimangalela uThaddeus Mpofu. I-statement isithi cebo lenkosi vanzini ndirikumhangarira Thaddeus Mpofu nechikonzero chekusachengeta vana asi mwana amitiswa akarodza ega mwana ini ndisipo. uThaddeus wati handina kurodza mwana mulo ngibaba womntwana. Then kwazoti malobola wakho lunga malobola kakho good mama wakhe nanga mama wakhe mama kamalobola na indawo le yake yabuya phela yakabuya wena suma wena Thaddeus uhambe njani ndina kurodza mwana walidala pasi sukuma mama wena ma suma sitshela jobula ni mai vaseveri vangu vaiuya kumba togarisana muraini mumwe navo vana vatorana vari 2 ndobva vauya kwandiri vakandoda mari yekudii yekuroora yekushedzera ndobva ndatuma munyaya ndobva ndamupa $100 mubva aenda munyaya uripo ndeungataura zero munyaya mari kuzalani John Hlavan. Alright, Suze Hlavan. Sama ukuma shule Hlavan. ndinjatera chikwadi pamberi pamambo marani komborera Sama ukuma shule Hlavan. Wakatuma nomai wapi? Unombisa mfesi Hlavan. Straight to the mai wakakutuma ndipapi ngadi ndikatora mari yacho 100,000 ndikakuna mama ungawapa ndikataura nawe mama ndavane mari kwazi tisumbabva tatora mwana wenyu saka takuzokuzivisai vakati bongo nitora mari yacho ndisazofonera baba acho tizozorabasa ndikavasiya mari mama ngandipe chipepa chikudzoka nacho kumba pakati sazogadzirisa bacho kana vabuya ndoguma kwazoka ndakapedza chita saka ndiro shamani asi ndiri kwamambo. Alright. Kala pasi Hlavan. Wena sukuma. Wapi wapelea $100? Wapi wa ina $100? 100 yafika. Good. Kala pasi. Kala pasi. Kala pasi. Sumuka. Sumuka. Wakagumana $100 zedi? Ndakagumana $100 ega. Oh. Saka kuti baba vakaroza nima hatina mboendako kwababa asi muri kufambisana baba vaindidatora chokwadi kunzvimbo kwandinogara ndakangowana vachingovako vachingoita zvekuchera saka ndambotoziva kuti vana vari kudii vadanana ndo maziviro andakangovaita vane mukasha wavo here akaroora sisi wavo ndogara munext door navo ndipo pandakanyanya kuvazivira vachidi vachiuya ipapo imhosva kai munoziva kuti mhosva inosungisa iyi ya ndoziva mwana anofanira kutenda chera kana ndandati sezvo mai vagamuchira tataurirana vabvuma sezvo vabvuma saka mese mune mhosva kana wena waimuke iri mari wena womuntu waitse chonchine watsumboni nenchochi wati bambara wena wavhara mulomo wena wavhara mulomo so ndingamasera nonke so kunzima katesi umntwana anohlala gara nemurume wake anogara nemurume wake kuchachacha kuchachacha ushurugwi saka murume wacho dzingamwana sei andegara naye mwana wangu but haiperi nhasi inhaurwa ine chekuita neunderage totomboita maproper consultations toida nhaurwa inofanira kutodzaka pana pamusi 24 May. Yes Bengicela ukuthi la ngingene khona. Ukuthathwa komntwana. Umntwana wabaleke ngesimali enga-$30 last week. Wathathwa kuma-5 ngimficela umngaki elokuzela emabhasini. Ngabuyela ngikhaya. Ngafika wona wenzani? Into le ihamba njani? Usuzithwele yini? Kunokwenzakalayo ngathatha uswazi.
ngazama nami ukuthi ngimethethise njengomntwana wabaleka. Umntwana uthe sebaleke ngikufika kwami ngidinga umntwana. Ngafika mina ngafona. Ifoni yomfana engangena. Wazi wacha u3 o'clock ngendlela labantwana edakeni bephandle. Wacha u3 o'clock ngiyibuka mama lo kumbe ngahamba kumbe 7 times ngigijima siyangikhaya phenduka ngithe nxa ngimkhaya bemfihle ukuthi umntwana. Tese uphakathi usuku ngayibamba ifoni yomfana. Ngafona ngathi kwazi ukuthi ngijeleni osulile. Umntazana wathi usuthena wathi mina ngimbuza ukuthi waye ungafuna uphendula ngikhaya wathi mama angisamanga kuhle yiko uhamba kwakhe. Ngase ngiyekela mina athi manje nxa sikasama ngihlekela ngifona ubaba wakhe. Ngahle ngafona ubaba wakhe khonapho ngoba wakhe ngambona mina wafika ngikhaya. Ngathi sabhelinda abantwana sebekhulile sukela bebancane awukhulumi la ngihambisa abantwana esikole konke ngisenza ngedwa. Zama la ukuthatha ifoni zabantwana ukhulumela abantwana bale secret labafuna ukukhuluma la. Sabhelinda lapha sasezwana kwafisa ukufika. So kutheni ngimfonela sabhelinda umntwana sehambile asipophisa abantu lapho takhonapho ngilapho umsaleli wayekhona umama laba bekhona abantu beleni ngoba ngangihlupa ngangikhala ngakhala umntwana lo ngizosubuhlungu kakhulu kutho kwenze njalo usabhelinda wathi yasibahambisa emapholiseni. Mina ngizahambe kwazi ukuthi abantu laba balolwazi lokwazana kusukela kudala ngoba ngangisanda ukuya kwakhela khona. Usabhelinda wathi asibabophe sekuseni wathi hayi asiyekele ukubophisana umntwana engxanye yindlela yakhe. Kuthe kunjalo mina ngithe siyafika umama lo kufika kwami kwesi2 ngangisiyadinga imali yokuthi sasijikelana imali yokujika inyanga iphela edwa siyajika imali. Ngase ngithi mina ngangingakwazi ukuthi umntana afisa ngenzela so ngase sibe wena nje bana la usebenza ngafuna ungene imali lethu yakwanisa ukungena nje kungemuva kungabe le ndaba ecala umntwana lo ngafika ngilande imali yokuthi ngijika ngizange ngene emzini ngoba kwakubuhlungu kimi okwenzakala entwana. Hayi ngama ngaphandle zwana wena usubhoda yabona ikwese ngakufuni wena sikubuzile ukuthi ubaba lo wabuya le mali yini wavuma imali ubaba lo ngemva umhlaba lo ngemva sekuqasisele ubaba lo wayengalandanga imali yeround unophinda kulandela etabaneni unanda zamarandi wakazi kanti manje uthe sebuyile ubaba lo ezejika round ngakhala namtshela wayezejika round uthi hayi ezejika imali le khona kwe round namtshela ukuthi imali le mina kanginjani kangifuni bathi utshile wani ukuthi wayenzani awemukela ukwemukela imali konoko wena lapha ngosu senza abantu abangakwananga ngoba wathi ubaba lo wena sumkewe umandevu umzima wakho ne umzima wakho wangona anti uyondori kuzwakarodza wega ndozi ukuthi akalpa statement laba katesi bayatsho ukuthi sihambise $100 kuwe iwo watshisha wakwana hapana ndototengesa zvifuwo zvangu handi yangu unelisi ekuti walowolisa wayiphamba no iya ngayiphiwa ngabantwana wabuye umfana wakhe wasesivela lokubola ekhaya mama ngathi hayi imbuzi mina asa it's okay man mina tone list umfana imbuzi angikwanisi ukuthi bona hayi it's okay uyabuye dali into zokufuna phone ukhona la bomumya yesengomunye umyayi futhi ngokuba abantu ngamalela mina ngathi likwenzile ukuthi lingabuya marobora watish kana ngachirelesa tish nowe 50 kupinda musha vura muromo 60 makandizwana ni 60 mari ana 30-40 mari endiro 20 mari yambu ya 50 ni mari total yini mpfeko zvamaya zvinonyorwa hai zotoradza paritsota mamara amaiqinisirero hamanje mudhara kapa ukanyepa kapa unenge wanyepera dare kati unosokotana unkazana le ayiti uyawazi sokumasiso kwakunini kono kwakunini ndirini kupa wakaroro last year baba wako wangwaripo nani
wakarisvitsviwa saka urava kuti zvasazoenda izvi hazvina kuitwa zvei zvakaitwa nezvei o panzikuratidza zvakaitwa kaya zvakatotiko urit mutana 50 plus 60 110 110 plus 60 170 170 plus 40 210 210 plus 20 230 230 plus 50 280 so ziko nomu vamwe vako vari pano vari kutaura ndikurambira nazvo aripo wakapuwa nani ini munyai wedu ndiwo usho au babavo ndio munyai hakuna munyai wakambochinjiwa takangobvisa $100 zvikangomirira zvakadaro zvikangomirira ipapo zvikangomirira ipapo haiwa but imimi amai muri kutsvaka kutiza kuti mwana asaende kujere pane rimwe tsotsi kana iri behind reri chiitira kuti mani vakutemba vai mani murume wenyari unoe vana vanhu vahlale shuru kuveni sengihambisa umntwana mna sebevela lobola senguzvino ufana wabuya wakhuluma yedwa ukuthi yena sebevela lobola wathi mama ufunani ngathi mina ngakujodani lanto engiyifunayo noma ubaba loyo buyo wahle bamisa ngempendulo engamtshela ngathi hayi lingakwenza ukuthi akurekhulule mina kangiyifuni ngamfonela ubaba lo ngathi imali ngingayemukeliswa ukuthi bathi umntana nami ngizwe ubuhlungu ukuthi usanda ukungena esikolo bandithathele imali ya-150 maisiya mupi waisitoti muzungu umntwana uzithwele bamfonela bathi ngapho bakwakuthi suka khonapho mwana mai vangu vapedza kuponesa mwana agara mwedzi kwavari mwana wangu nobva atiti kana ambogarawo mwedzi iwo mbozoenda kuna mai vombonotawo vhiki vachiona muzukuru ivo mai vangopedza vaona mwana ndobva vaenda kutora mwana ndisingazivi vakaenda naye kupi kumurume ko muzukuru ini ndisina kuonavo mwana muzukuru wava wenyu ndezvandaivabvunza kupi mwana wenyu akauya mushongujera hatizivi kuti munoita zvekudii ndevangomitsira mafuta ekumwa chete mama mwaikuru akabata mushongo kugadzira ndova chandakakuita yakukaenda pamaprofita handina kana chandakamuita kana kumubata mwana wenyu ndangomupawo mafuta ekungoti asawe ruzivoka chete nemafuta namulastira amafoni kana kuriko kugadzira mwana ndisipoitani ini wangu mwana makabvisa kuchikoro ari mwanana chishona chekupi ichocho chekutora mwanana kadaro ofunga kuti mwangu akachena vanishunguza kuti ara vanei tora mwana ngacho akaenda kuchikoro ari mudiki diki zvaitonyanya
ndinonyadzisa ndachitambura naye nemimba ndichitotambura titoti kusvikira mwana wangu apona. Izvezvi zvimovha moenda mononegoshita kuchakwake ziva munasvika chishora chekuti chekuti ukaona munhu achikuudza zvekuita iwe chikuisa magara muchikusana nisi. Mwana paakauya ikokoko mubvunze chero mapofu kuona wenyiti mwana anogadzirwa sei pamwe pane mushonga wakanga takabata akuudze vanenge vatondibvunza kuti makamugadzirwa zvese here ndikangotaura kuti mafuta wakauya kupi kwakauya musi wandakati yandizogera ande musi wako yakawarunganibwa munoti kwai wakauya uyu muzukuru haasi wangu uyu ndi mungandotiudza kuti muzukuru ndewani kwete kuti kwai mwana wangu angwenyeverere ngokutongoona kuti vanhu vachona maitira vanoitamo hei todoona kutoti zvodotishungurudza tototi hei egai tiite zvagwa mwana baba mai havana musoro ndiwo vene varidzi vemwana baba ndiwo muridzi wemwana matogwa kupi mwana wenyu mwana nyani ndewaivinga mwana wangu wati mwana wangu akashama akapfeka tintai otisaimira ndaenda kwavamweni vangu akapfeka tintai kuti kwai hatichadzokeri wakutotamisa vana vangu kubata wakutamisa vana vangu ini kunova kubata mbama vanhu vatoti kwaizizirikutani udaro tikati wo kuda ndazviona wati kuti ari kwaaka ukuona kuti mumba umwe tiri mumba wobuya kwaaka unomuti kokoko achibuya kuma12 achibuya kuzonoka dhoo kwaini wavingai zimara muzukuru wangu yandiudza akakuzvione ndikatsaizveti kuuya kubva kumba kosoko usiku kuda mai havako uye usiku uyaunokera kuti kwainoda sai chiruaaudzeni sekusayasiroti ndozvaari kubuya achitaura wakiri kutsvaga mai vemwana mataura navo ndobori mai here ndinadzisi mwana wenyu ndakataura nemi zvamufamba kuita mukaramba vezvaita rogadzirwa rini vatishona chekwedu zvatinoita mwana kana ari wekwedu kana haila papera kukaita makamugadzirira kuitira kuti imi ndimasumukane mwana masumukire naye nditakuti naye pamazina dzakawativa nezviri ini kana angachita muzukuru uri fungo uzo lapo kula marovolo kona yakangopedza naye muzukuru wangu kana ari wangu cooperative chama patori nyaya mama yakuruma kata icho wani hayi ikhulumile mani siphinde futhi enganileqi khona nangu anjilapha nansi bati naye amaine ilingava ona kaza skala kauna mpofu Asi athi mama imali uthenge kunothi ngicela uchiye kunabantu wabuya umntwana uthe sebele bamfonela
mina semphumile ngiyangani isisu sakhe sesibuhlungu umntwana ngagijima ukuthi imbazise ukuthi umntwana wabo senjani usegula umkakhe kamama lo ahlala la wamfonela abantu sebebuthene esidakeni ngathi hayi nxa abantu bebuthene yenzanini esidakeni mina indaba engalitshela yona ngathi kangikwanisi ukuthi ngiyele mina esidakeni ubaba lo kangcinanga labantwana kasaziseni izihlobo zangikhaya labangale into ibe clear mina kangikwanisi ukuthi ngikwenzeni isekhoneni ngingedwa sasa kuyangihlupha ngiyavuka ngifile mina kangikwanisi ukuthi ngikwenzeni ngedwa lokho babe besifonela lokho napho kodwa wena ubaba wakho uthi khonapho suka kumama wakho ubuye ngapha simele siye esidakeni khathesi thina ukuthi abantu laba sebesukumile thina sithi sirodile singikhaya lo umntwana lo wayengekho kusenza into lo wathatha umsali ubaba lo wachiwa ubaba lo ngamtshela ukuthi hayi mina into nizokulobola ngicela lini umntana nami mncane but wathathe 100 hayi uyabona lapho waphamasa khona wathathe 100 ngiyithatha mina ngazi ngabe ubotha leyabotha bonke even lo mama uyangena futhi ngasithi ngiyabapanisha ngathi imali yomntana nami ngithethe phela mina ngikhona pho ngaphambanisa ngasithi ngithatha imali yomntana ngamtshela phela ngathi ngifuna imali yomntana nami 150 mana sizoba khona ngemfundo ya into ukubona ukuthi ishe nyanda uyanda kathini ichokwadi unogona kuzvipinza mumuteyo usingazivi kuti urikupinda muteyo ini ndanga ndine chikumbiro chekuti payananiswe vanhu vaviri zvinhu kana zvifamba zvakanaka pakati nyaya yakatokanganisika but baje mane unoona problem iripo isusu we don't want to write on top of the law mtemo wenyika unoti mwana ari below the age of consent and ari below 18 years aroorwi mwana ye dzakawanda idzika so that's why we want to invite the husband uyu nababa wacho vauye pano totaura zvimazvidi mufana mupane kamera ka mupane kamera munozoonekwa munozonzvikwa muri kudura renyika kuti chibwezera ivo vava kuenda kuamerica vachiti no to child marriage ndo vakaonekwa vaisotonga nhauro yekurodzwa kwemwana ivo vaya vaisobvumirana saka ndofana kutombooma because hazvina zvazvobatsira at the end of the day mwana mudiki uyu akatorwa pachikoro angasikachengetwi nababa sezvikutaura nemai ava mai kana pane hama dzavo akataitsovisi chekubraiba uyu vakatokanganisa even pamberi pamwari hazvina umwari because apa haugoni kudya mari yemwana yausakuchengeta uyu haana kuchengeta vana vake biological but haundaosi kuchengeta vana ende hauna kuchengeta ndozvikutaura nemuzima yavo ndinokumbirawo kuti mundiponga taurei tichinonoramba na2013 takasungisana namai avo tikaendesana mumakoti taendesana mumakoti ndakanzi takaenda koti yekutanga koti yechitu yandaifanira kunonosarendwa vana vangu vauye kwandiri nekuti yanga isina kubira zvakanaka nyaya yacho ava mai vakatiza vakaenda kwavakaenda ndisingazivi kuti vari kuti nanhasi vana vangu vakavatoresa mabheki vari voga indakazotanga kuona vana vangu kukomboni kweava kwandaishanda ndopandakazodzonzi uyo uchamuziva nditrishi handina amai ndo vakaita zvotsvagirai kuno izvo zviriko zvemuntaraunda itsotsoona teikaritika vakasungira mwana voga kusungira ikoko vataura wani vataura kuti ndakasungira mwana mai papektangu vati ndakasungira mwana vataura vakati ndakasungira mwana achibva kumasungiro ndiri kubata zvavataura pekutanga auzi chidhii vakutoti vakatoramba nemasungiro ndozvavataura pastatement vatadza kuwa because havagoni kubva vangabvuma here masungiro ivo mwana kuroorwa kwanokuti kubva ipapo vana havana kuzokwanisa kutenderwa kuya kwandiri nokuti pataifanira kupinda mukoti ndakazonzi kana ndatikozvowakwana access sei kurodza kaiwe handina akagamuchira mari indiani hatina kumbotora mari
handina mbotora mari. Aiwa, hadi mwana wavo achauya. Akavona here ndichivapa uri kuti kwenda ndakavapa ndakaendako ndio unotoziva. Aiwa, imai musana ozakoza kuti musarwadziwa mwana nemomuri wanhukadzi. Mwana uyo akachengeta vana ava. Musarwadziwa mwana muri wanhukadzi. Ava chinotaura chokwadi, mai ava ndo vakabvuma kuti zobvisa mari, mai ndo vakabvuma kuti uyamubvise. Vakabvuma? Mai ndo vakabvuma. Ndopatakazonipa baba avo mari handiti. Baba wapi? Avo munyaya. Iyo 100. Iyo 100. Ai handambobvisa, tinambobvisa isu ndakungomira ipapo. Ivo mai ndo vakabvuma vakatombea kavata pamukova. Aiwa, yanga isingashandi izvozvo, yanga isiri kuti kwai kuinda kunoroora. Pane zvandaitogadzirisawo unoda. Yanga iye mari. Mari ndakanoitwa ngokuti imasungiro, but hazvina kuzoiti. Ndiwe chingani mwana wako ngomana? Ndokutanga. Mwana wetsotsi. Afana baba, it's okay. Babhala amasamanisa na umama lo abele indoda ke nomntana wakhe. Lo laba baphendula. Baphendula mhla 24. That's the only way we can clear all this. But it's very, very good. Balukaza mbalo itlala utsinye ka? Bengicela ukukhuluma. Nisehlukana lo baba. Abantwana bayigume ku-anti kuba bazala kwami. Abantwana bathe kuba bazala 2 years. Abantwana bathe behambe 2 years khona le ngangilandile ngani ku-anti 20 dollars ngihambela abantwana. Anti wathi nisime yiso sona malukazi. Ngifuna ukuthatha abantwana. Ngoba umntana wami wayegula ngumfana ukuthi bazi bayigugu babuye ukugula ngomkhuhlane umntwana ngumfana ngiyosonto. Wahamba la ku-anti mina ngisemsebenzini ngenza 2 years. Ngilandela ngiyi-1 ukhona u-anti egogo. Ngenza 2 years ngilandela ngiyi-1 ngahlala. Ithuye zithe zikona usabhelida kazange agcobe noma uhambisa isawuthi ebantwaneni. Abantwana baphendula ngaba lapho bekhwekwe. Yena wayehlala phezulu nami ngaphansi. Sahlala sonke ekhwekwe abantwana ngaphansi phezulu. Sithe sisuke khonapho abantwana baya ngekhaya lapha engizalwa khona. Bahlala abantwana bagcinwa ngobhuti. Owayehlala phezulu umphakathi. Wayengani phezulu wami ngaleni Sithuye kusokunjalo mina abantwana ngabasa ekhaya. Ngilapha engizalwa khona mina lapha ngithatha khona. Abantwana ngabasa ekhaya. Kazange agcobe noma ukuyiluza kuzuma abantwana. Xa ethena wayethanda abantwana. Kanti mama birth certificate la othatha abantwana ngebani? Abantwana laba nyingi. Yena usekabhelinda sasingizwana ekhulumeni. Ngagcina sengizithathela abantwana ngesibongo sami ngoba ekhaya kazange agcobe noma ukuthini wahlupha kazange abe endaweni labantu. Abantwana besegogo kazange agcobe ebekibo. Abantwana babuye emanzi amnyama kazange afuna ukuparticipate ngabantwana. Ngaba khatshana ukuthi abantwana sebefuze babe esikole. Ngagcina ngibona ukuthi ngikwanisa ukugada khona-ke mina sengivuma ngibe labantwana lapha kuye. Ukuthi ngibe labantwana ukuthi ngibe labantwana. Ngagcina sengibona ukuthi sokungumela lami. Ngase ndethisa abantwana ukuthi abakwanisa ukwesikole. Alright, uzile amasitoleni maningi na. But afuni proof. Lapha abantwana laba ngabe ngabakhe. Lo uzathathise abantwana futhi bheke ama-birth certificate. Alesene mnyama. La lokho ukuthi lake lahluphana kasisi. Otherwise kuyakuphisa futhi ungathatha abantwana ba-birth certificate. Kuyakuphisa. But you're wasting our time ka. Ulawuthi pandakati ndoda kutoresa vana mabhethi ndeve mutauni pana bhodhi vacho vasivo ndikafona mai vakaramba kuuya tichida kutora mabhethi vanogona kundipupurira vadiki vacho vamwe vadiki kune dariserilahleka serikuma mabhethi kunoita hurumende ndakavaira vakaramba thina sifuna ukukhuluma ngehurumende nokulotsholwa komntwana lo umama nxayikamba manga sesibagweba bonke ungabona umuntu oyindoda obheke inkalakhe ebhathi so yena ngasosabhuku noma uchairman weberia noma induna engafakanga noma le nyembe utshisa kangaka uvuza kambuzi uyagula eguliswa kwini indoda eqinile kangaka uzwani imali ubhuti wakwenu umfana wakho
Taito so seru berezo. Ha? Uyazi imhlolo. Umfana ombera. Uziphelelezo. But anyway, there's nothing we can do. Facts are stubborn, and the truth must save you. You also have process your cancer, tone sana, 1 hour, tone out of best schedule, reunite. The family yako, Vana fan of Torah Selmi Yako, the one fan of Tariswa, all is well. At the end of the day, Movavani, Magashwara Mess, Munosanga Salivana. Matotanga, and Joa Gatsire. Karava Kupa Mome, Chaulisan and Mososeva, half of him guns. Tambo Messerana was a child marriage to the tower of Bali Camera, Pagashat, a child marriage shot. Nika to Waka Naganagana, Karama Purisa Gutaro, child marriage. Aldumaya, we are Panama. Tratis. Correruno cetera 10 minutes 14. My child marries. I never know so I'm not to call it to Pumbra plan. To do to sell school. Yeah, I can look at some problems. All right, next. Mama, look to Kona. Hello? I don't know. Yes. And